Ассаламу алейкум, біздің Устывы YouTube каналының қатталушылары. Бүгін 17 июнь 2019 жыл. Өзгөн базарындабыз, мал базарында. Бүгінгі мал базарға болған малдардың, жылқылардың бағаларын тартып сіздерге көргөзөбүз туғандар. Ертеменен ертелеп келдік. Ертеменен саат 7. Андықтан бізменен болуңыздар. Мынакей достар, Өзгөн базарында, жылқы базарына келдік. Свежий бағаларды тартып көргөзөбүз. Жылқылар қышта күні базар болғанда эле бүгін аябай көп түшүп тур. Ортада чаңытып ойнап атышат. Анан тартардан мурун сайыпкерге кандай сурооңуздар бар? Жакында жаңы сюжетти тартабыз тугандар. Ошону берсеңиздер болот. Анда жылкынын баалары менен тааныштырууну баштайлы. Биз менен чогуу болуңуздар тугандар. Мына сиздер көрүп турган караттын акчасы 60 000 сом дейт. 52 000 сомго бербей койду дейт, бышты экен жашы. Мына көк атты бул 75 000 сом кеми бар дейт. Мына 3 асый ат экен, аксакал менеп жүргөн. 70 000 сом кеми бар дейт. Төрт асый уже жашпы? 66 000 болуп тур ушул. 4 асый дейт. Жайдак менеп жүрөт мына жигит. Ат бүгүнкү базарда өтө көп түшүп тур, бирок чоң атта почти жок койсо экен, чоң аттар жок. Жалаң чакан аттар бар экен. Чаңытып аябай геле болуп атат. Азыр жакыныраактан барып тартабыз ушу гелени. Мына ат өткөнкү видеода алыстан көрүнгөн ат. Суроолор көп болду эле, номерин алып бер дегендер. Анда минип жүрөт. Эгерде ушул аттын номери керек болсо, комментарийга жазсаңыздар, мен номерин берем тугандар. Ушул сиздер көрүп турган аттын баасы 200 000 сом дейт. Канча асы экенин билбейт экен. Бул минип жүргөн жигит 200 000 сом кеми бар дейт. Мынакей жанагы 200 000 сомдук аттын алдынан көрүнүш. Ушул 2 асый ат экен, 82 000 сомго баалап атышат. Азыр толук түзүлүшүн көргөзөм бул аттын. Ушул ат 2 асый экен, 82 000 сомго баалап атышат. $82 500'e çıktı. 85 000 so'mga çıktı to'g'anlar. Chiqib o'ladat. To'xtagan yerini aytamiz biz. 150 000 so'm deydi, ikasi ekan, 1-maydın ati. $150 000 so'm deydi. İkası 1-maydın atı. Мына нарқат 70 000 сомдо атат экен. Буттар ак. Азыр көргөзөм.
Мынакей бүгүнкү базардагы эң чоң аттардын да бири экен ушул ат. Бирок ээси жок турат. Байланбайды. Ушул атты азыр ээсин тауып сурап канча деп атат экен. Басын айтабыз тугандар. 170 миң сом экен, жаңасы экен. 170 миң сом. Ат қанша екен ат? Ha? 130 mu? Yaşışı? Kayakın atı? Kayakın atı? Mokendiki mi? Ay bir at eкен 130 мың дейді. Жақсы 3 асы. Мына торат берке күшті ат екен. Азыр ушулатты толық. Бұл тартабыз азыр. Бағасы қанша екен? Түртіп отқанын қараңыздар атты. Аябай. Көкірегі да жоғын. Соғырысы жоғын жақсы ат екен. Кичине пикир келишпестиктер болуп кетиптир. Мекетондар ат салыштан учурунда кичине пикир келишпестиктер болуп кетиптир. Аны уже сөз менен чечилди болуш керек. Бирок элдер дагы топтолуп турат. Базарда bunday görünüşler болуп турат экен. Көп эле. Мына ушул ат болчу өткөнкү жумадагы көрсөтүүдөгү аябай суралган ат эле. Ушул аттын номери керек болсо комментарийге жазсаңыздар, мен номерин тауып комментарийге жазып коем, силерге жооп берем. Теке улак аябай жакшы экен деп бирөө дагы минип көрдү. Алса болот экен деп. Ат канча деп атасыз? Жашы кандай? 4 асы. 4 асы экен жаш. Баасы 100 экен. Жанна сұрайсыdır, села сұрайтыр. Ушул ат 85 миң сомго бааланып атат экен. 80 миң берме, ол кара. 80 миң бекен, Мына достор 80 миң сомго баалап атат экен ушул атты. Элдер наракта туруп баалашып атышат. Сатылабы, сатылбайбы көрөбүз. Мына достор, сиздер көрүп турган ушул чоң бийик тоор атты жарнамалайбыз. Bunun жашы канча? Жаңасыбы? Басычы? 150 миң сом дейт аябай. Көркү жакшы ат экен. Болушу 150бы? Кеми жок. Мына көкүрөктөрүнөн бери баарын тартып көргөзөйүн. Номерин айтып койсуңбу? 70 миң. 0770 менен 18 98 98 08 кеп. Чаласыздар туугандар, аябай жакшы ат экен. Көрүнүшү сындуу. Азыр аркасынан да тартып көргөзөбүз. Каяктын аты? Шералы. Нелери бар экен? Өзгөчөлүктөрү улакка чапса болобу? Үйүрүчү. Үйүргө коюлган эмес. Улагы бар дейт. Улагы бар деген эми улакка чапса болот. Үйүргө коюлган эмес экен. Аркасынан тартып да көргөзөйүн. Бир бастырып жүгүртпөйсүңбү көрөлү,
Mana görüңүздөр тугандар. Бийиктиги 1.65-тен бийигирээк экен. 1.75-ке жетпейт. Mana dostlar, эгерде суроолоруңуздар болсо, жанагы номерге чалып, ушул аттын ээсинен баасын сурап, кемитсеңиздер болот. Бирок кеми жок деп атат. Үч асы, э? Мына келонор 70 миң сом экен, жакшы 3 асы дейт. Каяктын аты экен? Карасуу. Карасуу. Не, кандай өзгөчөлүк бар? Чыкпай тас. Базарга барасың, барбайсың дейт. Улакка чабалбайбы? Улакка чабалат. Чабалат. Тик улакка. Тик улактарга. Номеринизди айтып койбойсузбу? Ана. 70 миң сом дейт. Жашын уктуңуздар. Мына жерде бир жалы узун жерге тейин деген бир ат жүрөт. Көптөрдө айтышат, жалы узун аттар жакшы жорго болот деп. Ушу туурабы же туура эмеспи тугандар? Жалы жерге жетейин деген аттар жакшы жорго болот. Туурабы же туура эмеспи? Комментарийге калтырыңыздар. Азыр ошону эгерде алдыбызга чыгып калса тартып коебуз. Бул жерде дагы бир аттын соодасы аябай кызып атат. Элдин баардыгы топтолуп ушул жерде сооданын кызыганын көрүп атышат. Биз дагы көрүп коелу, элден калбай. Бул жерде кара соода болду дейт. 100гө сатылыптыр. Анын үстүнөн 105 миң сом берип атат экен. Дагы бирөөсү. Жанагы 150 миң сом дагат, 120 миң сомго баланып атат. Эгерде сатылбай калса чалсаңыздар болот тугандар. Аттын басы канча экен, а? Басы канча? Канча дейт? Ооба, канча деп атасыз? Канчасы? 3 асы. 80 миң деп атат экен, 3 асы. Мындай сындуу Бишкек кунандарда чыктыр бүгүнкү базарда. Канча деп атат экен, азыр сурап көрөбүз. Бишкек эмес экен, бул кара байыр кунан дейт. 150 миң сом. 0550 менен 78 78 0407. 0407. Кара байыр бу таза. Каяктан? Карасуунуку. Жашынан багат экенсиң да? Мына достор, кара байыр кунандар керек болсо, ушул номерге кайрылыңыз. Бишкек эмес экен. Таза кара байыр дейт. Кунан да бул, а? Владимир аралашма экен. Канча деп атасыз басын? 120 да. 120 канчага сурады? 96. 96 сурадыбы? Мына Владимир жылкы менен каргындашкан экен. 96 миң сомго сураптыр. Өзү 120 миң сом экен баасы. Мына Бишкек кунан 110 миң сом дейт. Мына ушул сиздер көрүп турган кунанга 54 миң сом пул берип атат. Елу 4 миң сомго берди атат, бирок ээси бербей атат. Мына бир жашар данчак экен. Кунан болуп, кунан тишин сайылы экен. Басың канча? 110 дедиңерби? 100 экен, бас. Номерин айтып койбойсуңбу? 773 менен 45 19 данчак аябай жоон жол болот экен. Бир жашар кунан тишин сайылы экен. Бийиктиги аябай бийик. Кунан канча экен басы? Басын билбейт экен, мени көрүп атабыз дейт булар дагы. Bağlamadık.
Aka dostlar 54 ming so'mga berib edi. Savdo bitib qoldi o'xshaydi. Qancha ekan? Bunda bir yashar tay ekan 55 ming so'm. Qancha? Bunun parodasi qanday? Qarabayır bu. Nomerini aytib qo'ysin. Qancha ekan bunun? 0507 0507 25 28 20. 25 28 20. O'zinglar boqqansinglar da. Bunaqa erkak taylar ekan. Bir yoshga chiqqanmi, bu chiqalikmi? Chiqqan ha? Basi qancha otasan? Arzon deb sotasan sen ha? 30 mingdanmi? 30 ming so'mdan dedi. Nomerini aytib qo'ychi. Nomerim yo'q. Nomer yo'qmi? 30 ming so'mdan sotadi ekan. Qanchadan so'radi har birini? Berbedim. 0559 92 22 25. Qanchadan berasiz? Kaçada tayları? 30'dan aka. Bunaqa do'stlar bir yoshga chiqqanda bu taylardagi bugungi bozorda bir yoshga chiqqan shunday taylarning bahosi 30 ming so'mdan magazin aytilishi bo'ldi ekan. Kim yemi qanchaga beradi? 26 27. Shunday yoshdagi taylarni so'raganlar uchun bahosi hozirgi aytganday ekan 26-27 ming so'mga aqchangizda sanasangiz deret magazin aytilishi 30 ming so'mdan ekan. O'sha sotilgan baholarni bizga ayt degan tuğanlar ayabay ko'p. Daha bir so'rovlarni berib ko'raylik. Hem şu taylardan urg'achisi xuddi shunday yoshdag'ilar. Qimmatmi arzon bo'ladi? Arzon. Arzon bo'ladi? Ne uchun? Sezon ketdi. Sezon ketdi ha? O'sha qo'llar. Qancha ming arzon bo'lishi mumkin? 2-3 ming. 2-3 ming ha? Yoshi qanday? 3 yosh ekan 150 ming so'mda o'tadi ekan shu. Bıştı. Şu 70 ming so'm bo'ldi. Eşi qanchasi? 4tasi, ishonasiz. 4tasi yo, 14 mingga so'radi o. Bermay qo'ydingmi? Qanchaga bermoqchisan? 15. 15 ming so'm oltirda. Erkakmi? İşte ot. Şu taylar qancha erkak taylar? 26. 25. Bu janağı men birinchi ko'rgan taylardan ozmas kichkina ekan, 26-25 deydi. Shuni qanchaga so'rasa berasizmi? Ularni nani 23 ku, nani 24. 24 ta. On qo'lni ol. Qanchaga tay? Taylar qanchaga otasiz? 30'dan. 30'dan mı? 30'dan olsun. Bir yaşka çıkan bu ara? 30'dan deydi, 25 deydi narkısı. Bir tay soğudu oladı. Na tay da ançada otası. Bizga berma. Qancha? 25'ten sonra oladı. Beni ançada otası? 70. 70. Boz mu? Yok. Kolum yok mu? Kısır ha? Ha oldu mu ya? 70 bin so'm deydi beni. Buna kolumdu, bunun erkeği eken şu beni surayla. Buna kök beni ançada otası? 75 mi? 75 bak. Narkıçı, toru. 65. 65. Kaçan tuğan bular? 3-4 mi? 3-4'te. Nake dostlar. 70 bin.
75 bin, 65 bin dedi. Kulunları erkek ekeği. Mına qara beyni suraylı kulunu urğa çeken. Qara beynin bası 80 bin so'm ekan. Assalomu alaykum. Ne bir bağ oldu. Aldı uyam dedi değil mi? Bana diyeyim kaçtı kaçmadı tavakkaldı alıyor diye. Bir gözü çekildi. Rahmanaleyküm diyeyim. Mınaki 48 bin so'mga bağlanadi ekan. Qancha verdingiz qani aka? 49. 49 bin so'm beribdir. O'sha jazlam, erta jazlam. Vladimir menen biraz argandashgan. Mınaki 160 bin so'm ekan. Vladimir menen qarg'indashilgan. Ulum erkek turg'achu? Erkek bu. Cho'ng bey ekan. Murat, nomeringizni aytib qo'yingchi. Nomeringizni. 76 milyon. 776 mi? 48 08 08 Agar cho'ng bey qarab turganlar uchun Aqjal bey Vladimir bilan daha bir chilqin arg'indosh ekan. Tag'dili 49 bo'ladi. Basi chechilib turib. Mına yerler qanchadan? Nima var? Mına birinchi. Narxıcha? Qalarchi? 2,5, 5,5 ming, 4,5 ming, Aha. 2,5, 4,5, 2,5, 5 ming. Ушул жерде ең қымбат ерің қанша? 5 мың сом. Жыға шегерді, а? Жасы орыс ekan. Ha, орыс егер. Жыға шекерді ана. Мына жүгендерші? 3 ming. 3 мың сомдан екен ушул жүгендер. Қазақстаннан келген ба? Мынанысы лаптон, а? Таза қайыз екен. Бұларчы? Мына 2,5, 2,5. Күміш жүгендер болуы болбай ба? Темір басылған бұл. Че негізі күміштен жасалбай? Жасалады, а? Алар қымбат болуш керек, а? Мына күмішке ұқсаш қанша мына? Мен қармап тұрған. 1800 сом. Мына қайыш екен, а? Бұлчы? 3,5 мың сом туғандар. Бұл жігіт жанағы біз алайдан тартып көргөзгөн жігіт ошол номеріне қайрылсаңыздар болады. Бұл жерде барын табасыздар. Бұл бір аябай көп. Той марекеге белек қылған аттарға дағы жаулар. Қысқасы бұл жерде бардығы бар. Buna ağzı çıkar. Bir taka kaldı. Sen tapmaya kaldı. Kutu tor болып қалыптыр. Че өзінің ішінде олау. Так. Мына жаңағы видеоның ортасында мен бір екі атты неме болған тарттым әлі. Андан кейін тартып көргөзем деп ушулат. Мына сіздер көріп тұрған бала минут тұрған минут ат ушулат. Азыр жашы қанша екенін сұрайбыз. Жашы қанша? 5 асы ба? Мынакей жашы 5 асы екен.
Жаңағы екі атты шоғы түртіп кеткен ат. Азыр ушул аттын баасын сурайбыз, өзгөчөлүктөрүн сурайбыз. Мынакей улака үйүргө 100% гарантия беришет экен, баасы 120 000 сом кеми бар дейт. Баа бир бала минип көрүп атат. Мынакей 120 000 сом. Жакшы ат экен. Койгон келбеттүү, жоон жолпок жакшы ат. Мынакей жанынан дагы бир тартып коеюн. Кунан канча экен? Баасы канча? Баасы 70 mi? Мынакей бул кунанын баасы 70 000 сом экен. Азыр номерлерин алып берейин. Номерин айтып койсуңбу? 770 менен, а? 30 31 38. Ушадан тақатта. Мынакей достор, азыркы номерлерге кайрылсаңыздар, Жалал Абад областына караштуу кунан экен. Азыркы номерлерге кайрылып, кунандын баасын чечсеңиздер болот тугандар. Бастырчы? Керек менде. Бийик ат болду да, 35 000 сом бу. Жашы канча? Кунан. Кунан да. 35 000 сом экен. Кичине тыкан ат экен. Жоошпу? Жош. Малга каса неме экен да? Малга менген өтө ыңгайлуу кунан экен. 35 000 сом. Кеми бар дейт. Мына кара кунан канча экен баасы? 80 мы? 80 000 сом. Жана жолдо тартып окшойт буну. Дагы бир тартып кое берели, эч нерсе болбойт. Мынакей достор, сиздер Өзгөн мал базарындагы жылкылардын, кунандардын, бейлердин, тайлардын бааларын чекеден билдиңиздер. Эгерде бул видеону жаккан болсо бөлүшүңүздөр, башка жактагы элдер дагы көрүшсүн. Уже улакадагы аттар бара чыгып, базар толгон аттар болуп атат. Улака Кудай кааласа жакында саяпкердин аттарын дагы тартабыз. Базардан дагы тартабыз улака. Туугандар, биздин каналга катталыңыздар. Келерки көрүшкөнгө чейин саламатта, аманчылыкта жолугушалы туугандар.